Evo ja sam Lovro, imam 17 godina, živim u Pakracu, idem u srednju školu u Zagreb, u Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, 2. D sam razred, smjer mi je pomoćni administrator i to je to. Kako biste opisali Lovru, njegov karakter? Kako biste ga opisali? Pazi šta ćeš reći. A Lovro je jedna jako vesela osoba i komunikativna i to mu je velika prednost jer se svud može uklopiti. Zato se mi ne bojimo i ono kad je otišao u Zagreb bilo je teško i to sve, ali rezultati su tu i ono dobar je, svi ga hvale, ne sad zato što je naš, nego jednostavno takav je. Komunikativan je, voli se sa svima družiti, ima sad tamo i prijatelje i lijepo mu je, čak ni ne dolazi svaki vikend i ono... Čujemo se tu i to. Ima Lovra taj svoj šarm koji ljudi vole i mislim šta ga zanima napravit će bez ikakvog problema, bez ikakvog pogovora i tako da. Pa prvi puta sam se osjećao malo neugodno jer nisam znao kako ga držati i kako s njim raditi, jel? Znači malo sam se to neugodno osjećao. A što ti je pomoglo da ga prihvatiš kao dio života? Pa pomoglo mi je to da se mogu samostalno kretati u nekom slobodnom prostoru. Kao Lovrina majka, težak je to bio period za mene u životu. U početku sama ta činjenica da ne samo što je slijep, nego i to korištenje bijelim štapom. Jer nemaju ljudi predrasude, bar mi nismo osjetili kao što je Lovro rekao s te strane, ali išla sam ja nekoliko puta s njim u šetnju sa suzama u očima i pitala se zašto baš mi to moramo tako proživljavati. Onda s druge strane prihvatiš to s vremena na vrijeme, nije bilo lako, ali naravno takav je život, jel? I stvarno sretna sam danas što je i on prihvatio to i što se samostalno u nekim stvarima, u nekim prostorima kreće s tim štapom, mada kažem to kod nas u Pakracu nije prilagođeno. Bila sam s njim na edukacijama u Zagrebu gdje on hoda po ulicama i po tim raskršćima gdje imaju te semafore baš prilagođene za slijepe i to je nešto sasvim drugo, tako da bilo mi je lakše, ali ja sam svjesna da će se on danas sutra vratiti, da će se morati snalaziti ovdje i malo me i strah, ali opet tu smo mi. Ljudi prođu, znaju da imam štap i da znaju da sam slijepa osoba i onda samo prođu pokraj mene, ali dobro, lijepo se ponašaju, uglavnom znaju da sam slijepa osoba. Možete li nam se predstaviti i reći malo o bijelom štapu? Pa mogu, moje ime je Stanko Kovačić, ja sam predsjednik udruge slijepih i slabovidnih udruzi Pakrac Lipik. Bijeli štap koristim po potrebi na prelazima i bijeli štap je zaštitni znak slijepih osoba, a ujedno upozorava kao saobraćajni znak da bi ljudi obratili pozornost na slijepe osobe. I bijeli štap ima više vrsta, ovaj bijeli štap koji služi za samozaštitu i tako da možemo se kretati. Sad ja idem u udrugu. Evo sad tu je prepreka prva, nikad se ne broje stepenice, nego ja ih pipnem sa bijelim štapom i koraknem jedna stepenica, idem drugu stepenicu i opet, tako da, evo ga, to je to i sad opet sam došao na
plato i ulazim u svoju udrugu, u prostor gdje radimo i gdje mi djelujemo. Danas obilježavamo manifestaciju Hrvatska volontira gdje smo pozvali građane da nam se pridruže i za tu svrhu smo izložili neke od pomagala koje slijepe osobe koriste. To su znači pomagala za osnovne neke zdravstvene potrebe, mjerači znači tlaka, glukometri govorni, rezači tableta, kutice za lijekove, ali isto tako i druga pomagala kao što su vage kućanske, ili znači pomagala za pisanje poput Parkinsonovog stroja i tablica, šila za Brailleovo pismo, isto tako zvučne reproduktore, karte, šah, dakle sve ono što je prilagođeno potrebama slijepih, a da bi mogli imati ispunjeni kvalitetan život. Zašto ste htjeli snimiti ovaj film? Zato jer mislim da je jako bitno da se što šira zajednica upozna sa životom slijepih osoba. Svi doživljavamo slijepe i osobe s oštećenjem vida kao neko ko tu postoji i kraj nas je, ali jako slabo u stvari doista razumijemo što oštećenje vida je. Pa evo preporuka da se ljudi ne boje. Bijeli štap služi nama slijepima za pomoć kao samostalno da se krećemo i služi za isto tako za osjetiti neku prepreku s njime. Znači, preporučio bih ljudima da isprobaju bijeli štap koristiti, znači služio bi im za pomoć u samostalnom kretanju.